Hau da, urtengo Bizkaiko sagardoa, Txotx! Ongi etorri guztioi. Plazer bat da gaur hemen izatea Bizkaiko sagardoaren 2026ko txotxean. Ekitaldiari hasiera emango diogu kirikoketa batekin. Sagarraren txikiketa erritmoan. Masak sinkronizatuta gure arbasoek erabiltzen zuten metodo zahar eta simboliko batekin. Polunpa taldea daukagu hemen eta berari eureri emango diogu sagarra. Venga, zalo bero bat, polunpa! Sagarru zaina dagoen, eskerrik asko polunpa taldea. Eta eskerrik asko zurrego inbigapena onartzagaitik, bai erakundei eta baita komunikabidei eta gaur gorekin zagozen guztioi. Bizkaiko sagardogilentzat egun berezia da gaurkoa. Bertako sagarrekin egindako produktu aurkezteko eguna delako. Eta sagardo berria lasatzeko eta usaintzeko aukera izango dugulako baita. Es el día de presentar un producto elaborado con manzana de aquí y de degustar y descubrir el aroma de la nueva sidra. Lo haremos en la pupela. Es ahí donde sentiremos que beber sidra en su propio origen es un auténtico placer. Baina, hainago, gaur gurekin dauden gonbidatuen hitzak entzungo dituguz. Lehenengo, Bizkaiko Foru Aldundiko nekazaritza zuzendari daukagu bertan, Andoni Agerrebeite, eta berari emango dutzugu hitza. Andoni, nahi dasunean. Zalo bero bat. Egunon danori, gaurko egunean
hiru mezu luzatu gurako neukez, Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean. Lehenengoa, eskerrak emotea, Bizkaiko sagardogileen elkarteari gonbidapena gaitik, Jose Antonio Zamaioari bere etxeko atea zabaldu zuelako, eta Amorebieta Etxanoko alkateari egindako harrera gaitik. Elkarlanean jarraitu behar dugu Bizkaiko Foru Aldundia eta sagardogileak. Eguneroko erronkei aurre egiteko eta prestatzeko etorkizunean edukiko dugu zen zailtasuneri be aurre egiteko. Bide lagun izango gaituzue, behar duzuen guztirako. Eta hirugarren mezua bizkaitarrontzat. Bizkaiko sagardoa edari paregabea da. Eta bizkaitarrak animatu behar gara kontsumitzera. Bai poteoan, bai janarian edo edozein tokitan. Bukatzeko, gora Bizkaiko sagardoa eta gora Bizkaiko sagardogileak. Kontziloso ez, kontzilutu behar dugu ez, sagardoa ez. Saltu, jari dozutezun, mikrofonoa, mesedez. Antuanaz, beha zain bezu. Bueno, jarretuko dugu ekitaldiagaz. Eta ondoren, Andonien hitzak entzun ondoren, Eusko Jaurlaritzaren izenean daukagu Nora Beltrante Otarora, eta bera da Eusko Jaurlaritzako elikagaien kalitate eta sustapenerako zuzendaria. Nora, aurrera, venga, txalo bat, norantzako. Egunon guztioi, lehenik eta behin eskerrak eman gaur usartera hurbildu zaretenoi, Jose Antoniori ateak irekitzeagatik, eta inoari bai zornotzan hau egiteagatik. Jakingo duzuenez, Euskal Sagardo jatorri ditu da momentu berezi batian dago, izan ere aurten aurrera pauso handia emango du. Hainbat tramite ondoren, aurtez Europako aldizkari ofizialian argitaratuko da, eta bai jatorri deiturak aurrera egingo du mugaz gaindiko edapenean. Eta lehenengo aldiz, Europan izango da jatorri deitura bat, non bi lurraldek amankomuneko araudia duten. Eusko Jaurlaritzatik hasieratik ikusi dugu ibilbide honetan euren ondoan egon behar gerala, izan ere argi dakagu kalitate handiko produktu baten aurrean gaudela, baina hori merkatura zabaldu behar dugu eta kontsumitzaileek argi izan behar dute bai produktuaren kalitateaz eta bai botila bakoitzaren atzean dagoen balioaz. Hori dela eta hori lankidetzan gaude eta etorkizunean horrela jarraituko dugu. Eta bebai, zoriondu hemen Fernando Gonzálezi gurekin gaudela, zorionak lortutako Michelin izarrangatik. Izan ere, bera hemen egotea ez da kasualitate gisa. Beraiek La Rebeldia jatetxean gastronomia ulertzen duten moduan bat egiten du Euskal Sagardo jatorri deiturak dituen balioarekin. Atzean dagoen lan handia, esfortzua, nortasun propioko proiektua, kalitate eta bertako produktuen apostoa, jasangarritasunarena. Beraz, hori, zoriondu eta Andonik esan duen bezala animatu hemen zaudeten guztioi Euskal Sagardoa kontsumitzera, eta jatetxeetan ere, euren menuetan ardoa izan ezik ere Euskal Sagardoa edukitzea. Mila esker eta espero dugu denboraldi hau denok aprobetxatzea. Llegamos ahora a uno de los momentos más especiales de este acto, el nombramiento del embajador de la sidra de Vizcaya 2026. La sidra en Vizcaya no es solo una bebida, es el resultado de esta tierra, de manzanas cultivadas aquí, trabajadas aquí y disfrutadas aquí. Es, por naturaleza, un producto kilómetro cero, nacido de sus raíces y unido al paisaje y a quienes lo hacen posible. Esa misma filosofía tiene su reflejo en la cocina. Respeto por la tierra, apuesta por lo local, dar protagonismo al producto y contar una historia a través de los sabores. Por eso lo ha dicho Nora, el nombramiento de hoy no es nada casual. Es alguien que entiende los valores de la sidra de Vizcaya y lo ha convertido en el eje de su proyecto gastronómico. Por todo ello, hoy, con orgullo, nombramos embajador de la sidra de Vizcaya 2026 a Fernando González, chef del restaurante La Rebeldia de Amorebieta Etxanok. Entrega el reconocimiento a Fernando, el presidente de los Sidreros de Vizcaya, José Antonio Zamayoa.
Pero antes de entregarle, que hable Fernando, queremos que Zamayoa nos cuente un poco cuáles son las características de este año de la sidra. Cuando vayamos a la cupela, ¿qué vamos a poder degustar? ¿Cuál es el sabor, el aroma? José Antonio, a ver qué vamos a poder hoy probar en esa cupela número 5, que vamos a poder degustar esa sidra. José Antonio Zamayoa nos va a hablar de la sidra de este año. Aurrera. Bai, eskerrik asko. Bueno, lehenengo eta behin, eskerrik asko dan hori. Eta horixe, dastatuko eurtengo sagardoa. Zelango usta izendan toketan da esatie. Eurtengo usta, bueno, azteko Bizkaitzen egiten dugun sagardoa beti elkartean norma bateko. Bertoko sagaztitako sagarrak egiten dugu sagardoa. Eta hori, bueno, simbolikoki izen da, aparte ikusten dugu berto inguruen dekuzen sagaztitan atalden da sagarra oso kalidade honekoa dela. Eurtengo kasue argize da. Klima aldetik oso ona ikusi dugu, bai uda eta udazken abatzen egon garenean. Eta sagarra ekarri dugu bodegara, edo ekarri eskue batzuk kasu batzutan, eta egoera oso honean. Sano, eta emaitza transformatuta gero, zukua transformatuta gero, eta hartzidurain gero ikusten da, hoxe, oso freskoa, kolorez apurubet, basuen apurubet klaruagoa izen da, baina eurten ez da gertatzen beste urte batzutan gertatzen zena, sagar urtetan apurubet flojoa ba edo haringa ba. Eurten gorputzie be agertzen da, nahiko estruktura ona, ekilibrioagaz, eta usaintxue. Orduen, bueno, oso nik urte batzuk badarogaz historia honetan, eta azken urtitako zagardorik desentiena uste dauela, kupelatan. Bueno, ez dut esan, bost zagardotegik osatzen dugu Bizkaiko zagardoa, eta, bueno, geure txikitasunean, eurten 1.000 litrotik gora giez, eta kontuen egite beste produktu batzutan zagarzukoak eta egiten dugu zene, bueno, nik uste dut 200 tonatik gora erabili duguz, eta zagaztietan hortik gora ekoiztu da, baina hori bideratzen da normalien Gipuzko alderatza. Bueno, aparte hor, kupeletan dastatzen dugunetik aparte, urtero egiten dugu saio batzuk, zera Diputazioko bodega esperimentalen sailan, eta eurten ekarri dugu produktu bi dastatzeko. Txotzen hostien, bata izotzezko sagardoa, bueno, ezagutzen duzu gehiago, bestiok ikusiko dugu, ze sabore ona eta gauze berezi da. Eta beste sagardo bat, berezi jobe bai, graduazio altukoa. Da, bueno, hori bekartzen dugu, jentiek ikusi dizen, da disfrutatu dizen horregaz. Da, azkenik, bueno, txotz denboraldi jazten dan honetan, ibitatu, udabarzen eta edo udan, zagarotek eretortege, ona edo bestetara, disfrutatzera. Txotzien beha, hori, zerbarik desmadre eta desfaseak algoatu eta esloganik egiten duen, dastatu eta gusture, apreziatu dauen produktua, eta da hori, nire aldetik hori zen osan. Eskerrik asko, eta hemendik goaz dastatzen. Eskerrik asko, dastatu eta apreziatu izan duzu, ezta? Dastatu eta apreziatu egin behar dugula, ez? Bai. Después de conocerlas, eta gozatu. Después de conocer las características de la sidra, quiero que Fernando se acerque. Fernando González, el nuevo embajador de la sidra,
con todas esas características que nos ha contado Zamayo, el presidente, bueno, la verdad es que invita, ¿no?, a tener en el restaurante, como no, sidra de Bizkaia, Euskal Sagardoa, ¿no?, para darla a probar a los clientes, ¿verdad, Fernando? Pues sí, bueno, en primer lugar, es que ricasco por este detalle. Y bueno, pues realmente, pues como habéis comentado Sandra y Nora, ¿no?, es, dentro de nuestro proyecto gastronómico no vemos el reconocimiento que hemos tenido si no hubiéramos apostado por un producto local, por un producto de proveedores cercanos, de la artesanía y sobre todo la identidad de nuestra tierra, ¿no? Y en este aspecto la verdad es que nos sentimos muy identificados con la sidra vizcaína por esto, ¿no? Porque ¿qué más local hay que las manzanas de aquí, manzana vizcaína, un producto totalmente natural como es la sidra y que cada vez está más en todos los proyectos gastronómicos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ya hemos incluido la sidra dentro del maridaje de vinos que tenemos a la hora de probar nuestro menú de degustación. Uno de los vinos o una de las bebidas que ponemos es sidra, ¿no? Y pues cómo apostar por el producto local es muy importante, y más sobre todo cuando atraes gente de fuera, que puedes presentar este producto, que es un gran producto, y poner en valor. Creo que se puede trabajar mucho con proyectos gastronómicos y productores de sidra, porque al final nosotros demandamos también qué tipo a qué línea seguir muchas veces, ¿no?, con el tema de las bebidas, y bueno, pues al final es muy importante. Aquí el proyecto que tienen 6 productores, ¿no?, que estáis dando forma a este proyecto, la verdad es que es increíble que podáis hacer todo esto, y es una gozada tenerlo aquí a mano y un producto tan natural que hacia ahí se dirige todo, ¿no? Y pues nada, agradeceros, es que ricasco y nada. La sidra Bizkaia 2026. Hau da, Urtengo Bizkaiko Sagardoa!